ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи иттилооти навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова ва сурдатарҷумон Қамаров Авранг. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз иштирок дар маросими аъзои фавтидагони фоҷиаи суқути чархбол, раиси ҷумҳурии исломии Эрон Саид Иброҳим Раисӣ ва ҳамроҳгонаш дар шаҳри Теҳрон, ҳамчунин анҷом додани боздиди давлатӣ дар ҷумҳурии Озарбойҷон ба ватан баргаштанд. дар фурудгоҳи байналмилалии Душанбе президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, муовини якуми роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол намуданд. ёдовар мешавем ки рӯзҳои 22 ва 23 майи соли равон президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Озарбойҷон сафари бобарори давлатӣ анҷом доданд. дар ин сафар миёни Тоҷикистону Озарбойҷон чанд санади нави ҳамкорӣ ба имзо расид ки муносибатҳои санади ду кишварро дар оянда боз ҳам тақвият хоҳад дод. тафсилоти сафар дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 22 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои анҷом додани боздиди давлатӣ вориди шаҳри Боку, пойтахти ҷумҳурии Озарбойҷон шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии ба номи Ҳайдар Алиев меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос муовини якуми сарвазири ҷумҳурии Озарбойҷон ва дигар шахсони расмӣ истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии сатҳи баланди меҳмони олимақом фурудгоҳ бо парчамҳои давлатии ду кишвар оро ёфта, роҳрав бо қолини сабз кустурда шуд ва аз ду канори он қаровули фахрӣ саф кашид. 22 май дар доираи сафари давлатӣ дар ҷумҳурии Озарбойҷон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Боку ба нишони эҳтиром ба таъриху тамаддун шахсиятҳои маъруф ва шаҳидони ин кишвар дар назди оромгоҳи роҳбари умумии миллии Озарбойҷон Ҳайдар Алиев, ҳамсари Ҳайдар Алиев Зарифа Алиева ва дар назди гулхани ҷовидони шаҳидони Озарбойҷон гулчанбар гузошта хотираи неки онҳоро пос доштанд. дар маросими гулчанбаргузорӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро ҳайати расмии ҷумҳурии Тоҷикистон ва намояндагони воломақоми ҳукумати ҷумҳурии Озарбойҷон ҳамроҳӣ намуданд. 23 май дар доираи сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷумҳурии Озарбойҷон дар шаҳри Боку музокироти сатҳи олии ду кишвар баргузор гардид. маросими истиқболи расмии меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар назди қасри Загулба баргузор шуд. сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев пешвоз гирифта ба болои шоҳсуфаи ифтихорӣ даъват намуданд. Qaravul, faragat! Soldan qarşılamaq üçün. Qaravula! Ol! Cənab Tacikistan Respublikasının prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə fəxri qaravul düzülüb. Qaravul rəisi polkovnik leytenant Quliyev. Salam asker.
музокироти сатҳи олии ҷумҳурии тоҷикистон ва ҷумҳурии озарбойҷон нахуст бо вохӯрии хосаи сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Илҳом Алиев оғоз гардида дар мулоқот бо ҳайатҳои расмии дуҷониб идома ёфт. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Озарбойҷон муҳтарам Илҳом Алиев барои пазироӣ ва меҳмоннавозии самимӣ изҳори сипос намуданд. Озарбойҷон дӯст ва шарики боэътимоди Тоҷикистон мебошад. таъкид доштанд дар оғози мулоқот президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар рафти мулоқот ҷонибҳо ҳолати кунунӣ ва дурнамои маҷмӯи муносибатҳои ду кишварро дар бахшҳои сиёсӣ, робитаҳои байнипарлумонӣ, тиҷоративу иқтисодӣ ва фарҳангиву гуманитарӣ баррасӣ намуданд. истифодаи самараноки иқтидори комиссияи муштараки байниҳукуматӣ оид ба масъалаҳои ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ барои расидан ба ҳадафҳо дар самти тиҷорату иқтисод зарур шумурда шуд. саноат, энергетика ва кишоварзӣ аз бахшҳои муҳими ҳамкории кишварҳо номида шуда ба ташкили корхонаҳои муштараки саноатӣ ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ мароғ зоҳир карда шуд. ҷонибҳо аҳамияти рушди ҳамкорӣ дар соҳаҳои алоқаи ҳавоӣ, нақлиёту коммуникатсия, боркашонӣ ва истифодаи бандари баҳрии Бокуро таъкид намуданд. ضمن بررسی نتیجه های همایش تجارتی که در حاشیه سفر دولتی پیشوای ملت در شهر باکو دایر گردید، سرور دولت ما تاکید داشتند که نتیجه های آن از امکانات های زیاد برخوردار بودن دو کشور را در گسترش رابطه های اقتصادی نشان میدهند. ذکر گردید که گسترش مناسبت ها در ساحه های سیاحی، مهاجرت، معارف و فرهنگی و گومانیتری برای مردمان دو کشور سودآور خواهد بود. در این ضمن پیشنهاد گردید که سال آینده در تاجیکستان روزهای فرهنگ آذربایجان گذرانده شود. ضمن بررسی مسائل همکاری در چهارچوب سازمان‌های بین‌المللی جانب‌ها از تجربه خوبی منتظم دستگیری نمودن تشبس‌های یکدیگر از جمله آید به مسائل آب و اقلیم در عرصه بین‌المللی یادآور شدند. در رفت ملاقات هماهنگی نزدیک کشورها در مبارزه با تروریسم، افراطگرایی و دیگر ظهورات جنایت‌های متشکل فراملی تأکید گردید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف دعوت به عمل آوردند که در فرصتی برایشان مناسب به تاجیکستان تشریف آورند. بعد انجام ملاقات و مذاکرات سطح عالی در حضور و با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری آذربایجان محترم ایلهام علیف مراسم امضای سندهای نوی همکاری برگزار گردید که ضمن آن 14 سند نوی همکاری به امضا رسید. سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان و محترم ایلهام علیف با اعلامیه درباره شریکی استراتژی بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری آذربایجان امضا گذاشتند. سپس در حضور سران دولت‌ها 13 سند دیگر سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان آید به همکاری در ساحه مهاجرت، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان آید به همکاری در ساحه حفظ مالکیت صنعتی، سازشنامه بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان آید به همکاری در ساحه حفظ تکنیکی اطلاعات، یادداشت تفاهم بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری آذربایجان آید به همکاری در ساحه سودای رقمی، یادداشت تفاهم بین وزارت صنعت و تکنولوژی‌های نوی جمهوری تاجیکستان و وزارت رشد رقمی و نقلیات جمهوری آذربایجان، یادداشت تفاهم آید به همکاری بین اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان و اکادمی ملی علم‌های آذربایجان، یادداشت تفاهم آید به همکاری بین خدمات اجرایی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت عدلیه جمهوری آذربایجان، یادداشت تفاهم بین کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و وزارت اکولوژیا و ذخیره‌های طبیعی جمهوری آذربایجان، یادداشت تفاهم آید به همکاری در ساحه سیاست ضد انحصاری بین خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و خدمات دولتی آید به نظارت ضد انحصاری بازارهای استعمالی نزد وزارت اقتصاد جمهوری آذربایجان، یادداشت تفاهم آید به همکاری بین کمیته کار با زنان و اویله نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و کمیته دولتی جمهوری آذربایجان آید به مسئله‌های اویله، زنان و کودکان در سمت برابری گندری، یادداشت تفاهم آید به همکاری بین پالاتای حساب جمهوری تاجیکستان و پالاتای حساب جمهوری آذربایجان،
харитаи роҳ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ байни Кумитаи рушди сайёҳӣ назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентияи давлатӣ оид ба сайёҳии Ҷумҳурии Озарбойҷон. ёддошти тафоҳум байни Агентии содироти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Агентии оид ба ҳавасмандгардонии содирот ва сармоягузориҳои Озарбойҷон ба имзо расид. дар охир сарони давлатҳо муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва муҳтарам Илҳом Алиев барои намояндагони воситаҳои ахбори умум нишасти матбуотӣ ороста аз натиҷаҳои мулоқоту музокироти сатҳи олӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд. имзои эъломия дар бораи шарикии стратегӣ байни Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Озарбойҷон рӯйдоди муҳими таърихӣ номида шуд. дар доираи сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Бокуи Ҷумҳурии Озарбойҷон анҷумани соҳибкорони Тоҷикистон ва Озарбойҷон баргузор гардид. гузориш дар ин бора. дар анҷуман вазири иқтисоди ҷумҳурии Озарбойҷон Михаил Ҷаборов, раиси Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон Султон Раҳимзода, директори иҷроияи Агентии мусоидат ба содирот ва сармоягузории Ҷумҳурии Озарбойҷон Юсиф Абдуллаев, вазири саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон Шералӣ Кабир, раиси шӯрои Агентии рушди соҳибкории хурду миёнаи Ҷумҳурии Озарбойҷон Орхан Мамедов ва директори Агентии содироти назди ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Баҳриддин Сироҷиддинзода сухан гуфтанд. дар анҷуман имконияти ҳамкории доираҳои соҳибкорӣ ва сармоягузорони ду давлат дар самтҳои саноат, инфрасохтор, кишоварзӣ, энергетика, хизматрасонӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва дигар соҳаҳои афзалиятнок мавриди муҳокимаи ҷонибҳо қарор дода шуд. ҳамзамон соҳибкорону сармоягузорони Озарбойҷон барои иштирок дар лоиҳаҳои сармоягузории афзалиятноки Тоҷикистон даъват шуданд. мақсад аз баргузории ин анҷуман маърифии зарфият ва имкониятҳои сармоягузорӣ ба иқтисоди Тоҷикистон ва дар ин замина густариши ҳамкории тиҷоративу сармоягузорӣ тавассути ташкили муколамаи озод байни соҳибкорону сармоягузорон ва дарёфти роҳҳои нави ҳамкорӣ дар самти ташкили корхонаҳои муштарак ба ҳисоб меравад. дар анҷуман беш аз 200 нафар аз ҳарду ҷониб, аз ҷумла роҳбарон ва масъулини вазорату идораҳо, соҳибкорону сармоягузорон ва намояндагони ширкату корхонаҳои соҳаҳои гуногуни фаъолияти хоҷагидории Тоҷикистон ва Озарбойҷон дар соҳаҳои саноат, инфрасохтор, нақлиёт ва коммуникатсия, кишоварзӣ, тандурустӣ, хизматрасонӣ, молиявӣ ва сайёҳӣ иштирок намуданд. пас аз қисмати расмии анҷуман вохӯриҳои дуҷониба дар қолаби B2B ва B2G баргузор гардида зиёда аз 15 санади нави ҳамкорӣ ба маблағи $700 миллион Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба имзо расонида шуд. иштирокчиёни анҷуман ба рушди муносибатҳои дуҷониба ва ба имзорасонии созишномаю шартномаҳои мутақобилан судманд, ки фарогири ҳамаи соҳаҳои ҳамкории иқтисодӣ мебошанд, баҳои баланд дода ба мувофиқа расиданд, ки минбаъд низ чунин чорабиниҳоро мунтазам баргузор намоянд. дар доираи рӯзҳои фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Ҷумҳурии Озарбойҷон дар маркази Ҳайдар Алиеви шаҳри Боку намоишгоҳи маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, санъати тасвирӣ ва ороишии Тоҷикистон доир гардид. дар ин намоишгоҳи бошукӯҳ аҳли ҳунару фарҳанги мамлакат беҳтарин намунаи эҷодиёти худро пешниҳоди сокинону меҳмонони шаҳри Боку гардониданд. тафсилот дар гузориши навбатии мо. ҳамкориҳои фарҳангӣ миёни Тоҷикистону Озарбойҷон бештар рушд меёбад ва муносибатҳо дар ин бахш ба сатҳу зиноҳои нав мерасанд. дар ҳоли суратбахшии ин раванд дар шаҳри Боку намоишгоҳи маҳсулоти ҳунарҳои мардумӣ, санъати тасвирӣ ва ороишии Тоҷикистон баргузор шуд, ки дар ин тадбир ҳунармандону санъаткорони чирадасти тоҷик намунаи корҳои эҷодӣ худро манзури сокинону меҳмонони пойтахти Ҷумҳурии Озарбойҷон гардониданд. гӯшаҳои намоиши ин тадбирро кори маъруфтарин санъаткорон, рассомону ҳайкалтарошони Тоҷикистони зебу оро доданд, ки барои ҳар тамошобинон ҳунарманди озарӣ ҷолибу диданӣ ва шавқовар буд. хоса 30 асари рассомии Тоҷикистон аз ҷониби иштирокчиён баҳои баланд гирифт, зеро ҳамагии онҳо дар сабку самт ва жанрҳои гуногун эҷод шуда, ҳар кадомаш мавзӯъҳои хосро фарогир буд. ин офаридаҳо тамошобинони намоишро бо табиати зебову нотакрори Тоҷикистон, симои зан модари тоҷик ва дигар дастовардҳои Тоҷикистон дар дигар бахшҳо ошно намуд. расмоин ва анъанаҳои хоси тоҷикона низ тариқи асарҳои рассомон ба доираи васеъи сокинони шаҳри Боку муаррифӣ карда шуд. зеботарин гӯшаро албатта сару либоси миллии тоҷикӣ, ки ҳар кадоме аз лиҳози дух, рангу ороиш аз ҳам тафовут доштанд, ташкил медод. чакану атласи тоҷикӣ, ки чун мероси башарӣ низ эътироф гардиданд, барои тамошобинони ин кишвар хоса бо унвони зебопараст ҷолибу шавқовар буд. бойгарии табиии Тоҷикистон ҳамсуни сангҳои гуногуни қиматбаҳову ороишӣ низ дар намоишгоҳ пешниҳод карда шуд. На этой выставке мы можем увидеть древнюю культуру,
также прекрасных художников этого прекрасного города. Мы можем увидеть здесь прекрасные вышивки, и я думаю, что это очень интересно, и у нас в Азербайджане проводятся Дни культуры не только Таджикистана, но и других городов. Это сближает, и таким образом мы можем сблизиться в смысле культуры. Прекрасная экспозиция. Большое спасибо тем, кто ее организовал. И сегодня мы познакомились с такими прекрасными изделиями из Таджикистана. Впечатления одежды великолепные, очень красочно, разноцветно, очень колоритно. Мне безумно понравилась тоненькая вышивка на одеждах. И еще меня впечатлило то, что до сих пор носят эти одежды, и это очень прекрасно. И я очень рада, что у нас сегодня есть такая возможность участвовать в таком мероприятии. Наша молодежь может видеть вашу традиционную одежду. Это очень прекрасно. А также я тоже в книгах читала про национальную одежду. Сегодня своими глазами увидела это, и я очень рада. باید ذکر نمود که رابطه‌های تاجیکستان و آذربایجان قریب در همه سمت‌ها و ساحات تاریخ طولانی دارند. مخصوصا در ساحه فرهنگ و هنر نمایندگان دو ملت در رشد و تکامل تمدن همدیگر سهمی مناسب گذاشتند. پامیتник صدرالدین آینی это моя работа. عمر الدارов یکی از شخصیت‌های شناخته در عالم هنری آذربایجان است. او سالیان طولانی در دوشنبه کار و فعالیت نموده در رشد صنعت هیکل‌تراشی تاجیک سهم گذاشته است. طور خودی او میگوید تاجیکان و آذری‌ها مشترک زیاد دارند و خرسندی آور است که این مشترکات در سال‌های صاحب استقلال کشورهایمان باز هم رشد نمود. Много работал в Душанбе. Памятник Садралдин Айни это моя работа. Памятник Абу Али ибн Сина Авиценна тоже моя работа. Работал я с архитектором Рустам Джалолович Керимов, главный архитектор города Душанбе. В то время он был. Мы вместе с ним работали. Я считаю себя в какой-то степени уже и таджикским скульптором. مهمانان با نمونه هنرها، صنعت تصویری و آرایشی مردم ما شناس شده و هنر و استعداد تاجیکان بهای بلند دادند. تاکید شد که تاجیکان در حقیقت همچون ملت تاریخی و کهن‌بنیاد دارای عنعنه و هنر و استعداد ازلی بوده در رشد و تکامل تاریخ و فرهنگ جهانی نقش موثر دارند. در سطح بلند و شایسته برگزار شدن نمایشگاه هنرمندان تاجیک در پایتخت جمهوری آذربایجان بار دیگر این گفته‌ها را ثابت نمود که واقعاً هم صنعت سرحد ندارد و وسیله متحد کننده همه خلق و ملت‌ها به حساب می‌رود. وابسته به این می‌توان گفت که سفر نوبتی هنرمندان تاجیک و جمهوری آذربایجان قدم دیگری در رشد و توسعه بخشیدن رابطه‌های از صنایع دو خلق دوست خواهد گردید. نقش کلیدی تشکل معرفت حقوقی شهروندان در دولت حقوق بنیاد تحت همین عنوان در شهر دوشنبه با ابتکار وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان همایش علمی و آموزشی دایر گردید. اشتراکچیان همایش در پرتو سال معرفت حقوقی اعلان شدن سال 2024 فکر و اندیشه هایشان را وابسته به مهمیت بلند برداشتن دانش‌های حقوقی ساکنان مملکت بیان کردند. سال معرفت حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 دوام منطقی سیاست حقوقی می باشد که آن را تاجیکستان از روزهای اولی به دست آوردن استقلالیت دولتی عملی می نماید. تطبیق هدف و نقشه‌های این سال در بلند برداشتن دانش‌های حقوقی شهروندان، مناسبت شهروندان نسبت به حقوق و قانون، اجرای وظیفه‌های شهروندی، رعایت یکخیل قانون‌ها، اجرای عهده‌داری‌ها در نزد دولت و جمعیت نقش کلیدی خواهد گذاشت. این نکته در چاره‌بینی که زیر نام نقش کلیدی تشکل معرفت حقوقی شهروندان در دولت حقوق بنیاد برگزار گردید تاکید شد. چاره‌بینی مذکور از جانب وکالتدار اوید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان وابسته به اعلان گردیدن سال 2024 سال معرفت حقوقی گذرانیده شد. بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی سمت افضلیتناک سیاست حقوقی دولت در شرایط عملی شوی غایه‌ها و ارزش‌های حقوقی میباشد. آن قسم ترکیبی تربیت اخلاقی و معنوی شخص واسطه نزدیک گرداندن هر یک عضو جامعه با ارزش‌های حقوقی اعتراف شده به حساب می‌رود. از این رو تربیت حقوقی عامل مهمی رشد جامعه محسوب می‌یابد. تاکید کردند ناطقان. طبق قانونگذاری عملکننده جمهوری تاجیکستان یکی از وظیفه‌های اساسی وکالتدار اوید به حقوق انسان این بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان میباشد.
و برای ما دوچند باعث افتخار است که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان، از جانب سرور دولت ان همین وکالتی مقامات ما دستگیری می‌یابد و ما کوشش میکنیم که در دایره صلاحیت هایی که از جانب قانونگذاری برای ما مقرر کرده شده است جهتی بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان سهم گذاری کنیم و چاره‌بینی که امروز با اقدام وکالتدار عاید به حقوق انسان گذرانیده شد این هم بیواسطه در دایره عملی سازی ان همین نقشه عملهایی که وابسته بود به سال معرفت حقوقی ما نیز در دایره ان همین چاره‌بینی و دیگر چاره‌بینی هایی که ما در آینده به نقشه گرفته ایم کوشش میکنیم که همین اقدام جناب عالی برای پیشبردی حقوق و آزادی های انسان بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان یک تکانی تازه بخشد. تعلیم و تربیه حقوقی شهروندان جزء جدا نشونده سیاست حقوقی دولت شمرده می شود، چرا که رشد دولت حقوق بنیاد تشکل جامعه شهروندی، تحکیم وحدت ملی، تامین ولایت قانون و ترتیبات حقوقی، فرهنگ بلند حقوقی را طلب می کند. با تاکید برآمد کنندگان تصمیم اعلان سال معرفت حقوقی از شمار تدبیرهایی است که برای اعتراف رعایت و حفظ حقوق و آزادی انسان در مملکت روانه گردیده است. از این رو تمام مقامات و مؤسسه‌های دولتی را لازم است که تربیت حقوقی شهروندان را در محک فعالیت روزمره خود قرار دهند. ذکر داشتند برآمد کنندگان. در ادامه چاره‌بینی همزمان در موضوع معرفت حقوقی عامل مهم تامین ولایت قانون در جمهوری تاجیکستان، معرفت حقوقی همچون پدیده مهم سیاست حقوقی دولت، تشکل معرفت حقوقی در حاشیه پیام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و نقش نمایندگی‌های وکالتدار عاید به حقوق انسان در جمهوری تاجیکستان در بلند برداشتن معرفت حقوقی شهروندان مروزها قرائت کرده شد. امروز در